Kajing ki jengkenang ya sadaan hamai gelaya kelanang jor kedong Bak Shillong kalau kajing tawa ban wengno yo Advocate General Amit Kumar. Kini sadaan na ke Shillong Bar Association, High Court Bar Association bagi distrik Boper kelami pat ba surok namar kajing bitar lo kajing keren jong Advocate General. Ha kaying Syari High Court kiba penhiardor geburam jengkenang ya sadaan. Rengkat ba kajing kenok lamler jeng halor kajing singan jugi kentai ha ke Bar Association kumula keren ha kaying bishar ka High Court. Nalor kejengkran persya iki kentai kena sadaan ki bahag jelak lapan pau kejeng penram ke bajur halor karukom trekam jengko office u Advocate General ke baju penan kam dengan sadaan nasyabar kejela kejeng tung yu kun jong u ban mi kemat kejela ha kawai ka mokot duma jong kejela kejeng bitar kelanang pur ha pedeng ki muktiar hadian ba menteri rang ba konrat kongkal sang mau ya dayu Advocate General da keboong ba kejela kelong babhabok ban yu yu ke balabu jeng keli halor kejeng bahabok jongno balong Advocate General wa Amit Kumar. U Secretary ke Shillong Bar Association uba TL Lengwa ula pencai bagani ke kendram kelami nadu ka jingja besyo edat asurok persya ya wei plidar ubala sya keno bola lek klam akor hak office shimet jong u ke bala penlong ya ke yeng Syari High Court banchim kya da ke sumoto. Ngai sadaan kila rai scam banang penjor ke jing ki bat bani ya kendo yu menteri rang ba bat banbo ya kijing kli RTI ke office Advocate General hadu Amit Kumar unde her hino agakam ane bagi sarkar kan bang ho ya u kijing dawa ke sini ba ong bakandon ba kata por kalau mene hak representation juga sya menteri ramba jela ke bangil ale kalau ba ngila ai posita yo on respond tinre jika bum jubab ini jubab penbanda Amit Kumar jika ingin tahu city address ban address Amit Kumar ke city ke balik show CM show menteri ramba uyo Amit Kumar upan mak dah ke bawah mang refer yang tu city lebih pas CM ti aku tu ni ai por city yo ti hadin menta ni ipat pagar kalau penpan huri hura kata ke ti kata city yo galakut tu bagi nang ni sekmat ru ngilong ba ngin yang kun tak kata kapur kalau baik ginang ya demand kun ni ginang ya protes kun ni nimpai king nada kadon kata kecing sutu mah ngir dah ke buram oi tadi kecing apa ini u EG kadai ru aka kabor ke CM menteri rang bau dan minta ke bajin kabah kemiat sampai Andre la dengan pek pat ngikut ngakerpan baka platform ni bau menteri rang bau de bon sutu ke ani kita deputy CM di ban sutu ke balada kibu atau Advocate General kalau akhli jom kita muktiar ke jalan tre nam ta ka welfare la ni kata ka benefit juki muktiar pat hagari lani ben penyo nong lani ben pen ai lat makin ya kieu lang hagani kam benlong kita ki bahmat akabai dai ki kam represent ke state ki jisha ki di ban perkhat ke bahwa lale bakala ki di bendan ka review kan kalian juki bahwa ada kalau siya kung tahu tinday ko susi kalau ba yang kita khor lalong na bukin burong tikani ka jiya kun ko jiya taga kadang long tang stage 1 jong Amit Kumar yo bantah kini kikam kataro kalami ya ka jiya keren tu bag kidon ru kita ki court orders kepala refleks siya nama buni kon jong jiya udang sulai ya kini ka cimpule ndre ulayo lat represent pat ya kejelah ke cumi tapi makai ke bos no thamula ke ba ni ngedan kat ni kita ki muktiar badai nan jong ke government ru bede jong ke private ru tinde budang sulai represent mat ke jelah ke cumi long ni association ni so ba kani ru ke wai kimat balada ni ki association ke kita ki association muktiar mungkin khia lada mungkin khia kani kan ngai ja si aja balada mungkin khia mangi manu ban kit khia mar la ko monong pi haka takarukom aka imlang salang jong kata demokrasi bagi om kadang kata 3 organs legislative executive dan judiciary mengingi dia kata judiciary tu bentik kira ka bahaka miat jong judiciary jong hikam an jong hikam court dia mangi kadang nya dia kepor kalong historik tempat juja ni menur bagi muktiar ni jong haka dia celah jong gini mi ni hak ni temangin manse karena kalian ke government ru kemudian kata kejing te lah kami kata kejing wan beri nabar ti ngi ka kun huan ru nomor mo pingim damelin bani wan bani protes kuni oh kadang kata kejing tunum tamlang mentap ni iban lor ba
uwan ra na brio na bal ni ti ho ton ki khep pangi juya keren tamolong kami pois missionuru ti hadir umi pat sa kaje keren banjur ini ti sno ba enough is enough along palat ke kata tarangi kum kunhon mentangi om bayam talong at balong lamar ni mensuang laju air representation kam long ye kam seksual tu mansi mentaka dai no kesenjam ke ba ngina ban exercise kata ke democratic right ban assemble ban protest umar kini ka banyak protes banimi kumiru kede gawai na ki hok ke bakariti sensagari ka ai yani kita kinong ki pat nong sok do dari India tingir mismo ba em lada na kalian ki administration na ni na kalian ke surga company ang kita ki jing dawa jui in a diplomatic way mo lada kata ka lenti ke balong jai ke dak bangila ban ari court ki kin reply in court in the meeting dakim la ban ai kita ki jing dawa ki jui dak kata ko kom tu mansing hap ya nya dakane